Ponekad u našim prodajnim centrima možete naići na jako korisne alate, a ja sam naišao na ovu ručnu presu koja će vam pomoći kod preciznog bušenja vašom starom bušilicom i to svih mogućih materijala. U pakiranju se nalaze ova stega, uputstva, vici i imbu za stezanje. Ova velika presa i kvalitetno teško postolje na koje ćemo prvo postaviti stegu sa skliznom cijevi. Stegu postavimo u ovaj utor, a učvrstimo je sa 2 vijka. I to ne previše jako, radi lakšeg baratanja i pomicanja stege. A plastično dugme koje se nalazi na stezi omogućuje brzo oslobađanje steznog vijka. Ručku moramo učvrstiti na donji klizni dio prese koji se odvaja i spušta bušilicu koju postavljamo u ovaj poseban prsten. Klizni graničnik koji određuje koliko nisko smije ići bušilica postavite na odgovarajuću visinu, a zatim sve vijke koje ste koristili dobro stegnite. Ubacite svrdlo u ležište bušilice i isprobajte radi li sve kako bi trebalo. A cijelo postolje sada možete čvrsto montirati pomoću ova 4 vijka. Ili je možete ostaviti kao pokretnu jedinicu za pomoć kod bilo kojih radova.